Good afternoon po. Yan na po yung 6x18 size na dinideliver po namin dito sa may Tayug Pangasinan. Yan po ay 2 separate bedroom, double deck bed. Each bedroom may sala or living area, including central table at lababo po. And yung sliding windows po niya may mga screen. And yung plywood marine ceiling po is may putok na po. Yan po. Double walling po yan. And including electrical wirings po. Yan po. Maraming salamat. Kapante.